ndagenda basoje mwese murimo kwibaza ni ese n'ibiki biri kugenda bivugwa hano ku makuru agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'amakuru y'intambara ya Israel, Iran na Amerika. Abantu benshi bari bazani ese intambara ifitiye ntandaro hano ngaha ku isi, ese bishobora kuba byateza intambara y'isi ya gatatu, ese ibi bintu birimo biravahe biragana hehe? Reka nze tuze tubivanemo ku buryo burambuye hano ngaha tureba uburyo ki ese intandaro y'intambara ndetse impamvu n'abantu benshi bari kwibwira ati ese Dubai hari intambara, ese abantu bacu bari Dubai bari buze ko babigenza uti. Ibyo byose tugiye kuba twabibanamo ndetse tugenda tunareba impamvu n'ibihugu byose bigiye kugenda kuba byafasha Iran ndetse n'ibiri buze kuba byafasha Israel. Ibyo byose tugiye kuba twabibanamo, ariko tugiye kuba twahera ku kintu cyitwa intandaro y'intambara, aho ibintu byagiye byandikwa hano ku mbuga nkoranyambaga za Iran ndetse naho byagiye bitangazwa n'abantu benshi cyane, aho intandaro y'intambara no kugenda zigaragara hano ngaha. Icyateye ni intambara ya Israel ndetse na Iran. Intambara yaje kuba aho byagiye bigaragara, iyi ni inkomoko yagiye ivugwa ko inkomoko y'intambara hagati ya Iran na Israel ni ibintu byagiye byubakwa mu mateka politike n'inyungu z'ibihugu mu burasirazuba bwo hagati. Ntibyatangiriye ku ntambara imwe gusa, ahubwo byatewe n'impamvu nyinshi zagiye zikura mu gihe kigiye gitandukanye. Impinduramatwara zagiye zigaragara hano ngaha twabonamo muri Iran mu 1979. Ikintu cy'ingenzi cyatangiye ubushyamirane ni impinduramatwara ya Iran yo mu 1979 iyobowe na Ayatollah Khomeini. Mbere y'iyo mpinduramatwara Iran na Israel bari bafitanye umubano mwiza cyane, bafitanye umubano mu bya gisirikare ndetse no mu bijyanye n'ubucuruzi, aho byagendaga bihabirana mu ibisirikare byabo byose bikomeye cyane ibyo bihugu byombi. Ariko nyuma yaho ubutegetsi bushya bwa Iran bwatangaje ko Israel ari umwanzi w'abayisilamu muri make, kandi buca umubano nayo, barasesa umubano uri hagati y'ibyo bihugu byombi. Abantu benshi bagiye babyibazaho cyane, ese ni ibiki byagiye bitera ibi? Byahise bituma ibihugu byombi bitangira kurebana igitsure, bitangira kurebana nabi, hagati yaho batangira kugenda hazamo amakimbirane ya hato na hato. Ikibazo cya Palestine nacyo cyaje kuba cyaba intandaro. Iran ishyigikira cyane abanyapalestine mu makimbirane yabo na Israel. Sinzi niba iyo nkuru mwaje kuba mwayibona, amakimbirane yaje kuba yaba hagati y'ibi bihugu Israel, Iran na Palestine, ariko Israel yaje kuba yashyigikira kimwe muri ibyo ngibyo, bituma amakimbirane akomeza kuba yakura cyane. Amakimbirane Iran yaje ko yashyigikira Palestine mu gihe yarimo ihangana na Israel mu bijyanye n'ibintu bigiye bitandukanye, mu bijyanye n'inama bya gisirikare, muri kimwe cyose, aho ibyo byaje kuba byaba intandaro ikomeye cyane. Iran itera inkunga imitwe idwanya Israel nka Hezbollah, Hamas. Ingabo za Hamas marazizi, umutwe wa Hamas ndakeka ko nta muntu utabuzi. Hariho n'abantu benshi bakunda gukoresha iryo jambo ngati ingabo za Hamas na Palestine Islamic Jihad. Izo mitwe zose murumva ko zari mitwe nyinshi cyane. Israel iyo yaje kuba yabona inkunga y'iterabwoba rikomeye ku mutekano wayo, kuba igihugu cyaho zari inshuti yacyo kirimo gutera ibindi bihugu imitwe inkunga ngo ize kuba yatera igihugu cyabo, byaje kuba byabatera impungenge zikomeye cyane, aho
irushanwa ry'imbaraga mu burasirazuba bwo hagati byaje kuba ryatangira mu bihugu bigiye bitandukanye, mu butegetsi ingaruka zikagenda ziza aho hagati mu karere, byaje kuba byatera ibintu bikomeye cyane. Irani ishaka kugira ijambo rikomeye mu bihugu nka Syria, Lebano na Iraq. Ibyo bihugu yari ishaka kuba yabiyobora, ikumva ko yubakamo izina mu bintu bikomeye cyane, ikaba yajya hejuru yabyo, ikabijya ku mutwe. Israeli igerageza kubuza Irani kugira imbaraga nyinshi muri ako karere. Umva niho ubushamirane bwagiye bukomoka cyane. Ibi byaje kuba byatuma bakora intambara zica ku ruhande nka proxy wars, aho bashyigikiraga imitwe idwana mu bindi bihugu. Ugasanga niba Amerika yagiye kurwana ugasanga yagiye gufatishwa na Israel, gutyo ugasanga nizo ntambara zihari. Ikibazo cy'intwaro za kirimbuzi, nuclear program, nabyo birimo biratera ikibazo gikomeye cyane, aho Israel ivuga ko gahunda ya Irani yo gukora ingufu za kirimbuzi ishobora kuvamo intwaro za kirimbuzi. Israel ivuga ko ibyo bishobora kuyibangamira bikomeye. Irani yo ivuga ko gahunda yayo ari iy'amahoro, kandi nyamara bigaragara ko ari iy'intambara. Ibi byatumye Israel igaba ibitero ku birindiro, ku bikorwa bya Irani mu bihe bitandukanye. Kwiyongera kw'imirwano mu myaka ya vuba ishize, hagiye hagaragara imirwano ya hato na hato ariko idafite imbaraga nk'iyo ngubu. Mu myaka ya vuba intambara yarushijeho gukomera. Mwagiye mubibona uko intambara igenda. Mu mwaka wa 2024 Irani yagabye igitero cya drones na misile ku Israel mu rwego rwo kwihorera muri bya bitero byagiye bigaragara, aho yarimo ishaka kwihorera cyane. Aho mu mwaka wa 2025 habayeho intambara ikomeye yamaze iminsi 12 hagati y'ibihugu byombi. Naho muri uyu mwaka turimo wa 2026 Israel n'abafatanyabikorwa bayo bagabye ibitero ku ntego za Irani, byagiye bibangamira Irani nayo. Mu ncamake nababwira ko inkomoko y'intambara ya Irani na Israel ishingiye ku impinduramatwara ya Irani yo mu 1979, ikibazo cya Palestine, kurwanira ubutegetsi mu burasirazuba bwo hagati, impaka ku ntwaro za kirimbuzi na Irani, ibitero n'ubwihorane byagiye bikurikirana mu myaka ya vuba. Mwagiye mubona abantu benshi bavuga ati ese Dubai koko naho intambara yaje ko yagerayo? Naho reka nze tube twabirebaho cyane, aho abantu benshi bagiye bibaza ni ese Dubai byaje kuba byagenda ute ko hariyo intambara. Oya, nta ntambara iri Dubai, ahubwo yuko impamvu abantu bamwe bibwira ko hari intambara, hari ibintu bishobora kuba byabitera kugira abantu babivuge, kuko intambara iri hagati muri utu turere, hagati ya Irani na Israel, intambara zo mu burasirazuba bwo hagati mu karere kegeranye harimo amakimbirane y'ibihugu Irani na Israel, nibyo bintu birimo kuba byatuma abantu bavuga ati ese koko ini ntambara iri muri Dubai, ese abantu benshi bari muri Dubai bimeze bite, ese bizabagendekera gute? Abantu benshi amakuru kuri intambara amakuru ku ntambara mu karere, nubwo hari amakimbirane mu bindi bihugu byo mu karere, Dubai ikomeza kuba ahantu h'umutekano kandi
hakira ba mukerarugendo benshi buri mwaka. Mu magambo magufi, Dubai nta ntambara iriyo. Abantu barimo baribaza ati ese mu gihugu muri Dubai haba hariyo intambara, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Dubai nta ntambara ihari habe na gato. Nibyo abantu barimo barivugisha. Abantu baribaza ati ese koko intambara irahari, abantu bacu se bariyo bimeze bite? Abantu benshi nabwo bajya bibaza ati ese iyi Dubai iherereye hagana he? Dubai iherereye muri United Arab Emirates, aho niho hantu iherereye, niho Dubai iherereye. Abantu benshi ndagira mbabwire ngo ibintu biri murimo kugenda mwibaza ni ese biri buze kuba byagenda ute? Ese Amerika ko nayo yaje kuba yabizamo, ese byo ni ibiki? Ese Israheli ndetse na Irani, Amerika irimo kuba yafasha Israheli, ese ni ukubera iki birimo kuba byagenda gutya? Ese biraza kuba byagenda gute? Ese biraza kuba byarangira gute? Ese ntabishobora kuba byateza intambara y'isi ya gatatu ko bikomeye cyane? Ariko ndagira mbabwire ngo intambara nibatitonda, nibatabijyamo ngo babe bayihosha hakiri kare, ishobora kuba byateza ibintu bikomeye cyane. Reka nze mbabwire ku bihugu biri kurwana ubu ngubu sahizi. Abantu bari kwibaza ati ese ni ibiki harimo kurwana? Irani, Israheli na United States, cyangwa tuvuge Amerika mu gihugu cyacu. Icyo nakubwira cyo kw'intambara yatangiye kuri tariki 28 Gashyantare uyu mwaka turimo wa 2026. Israheli hamwe na Amerika bagabye ibitero by'indege na misile ku nego za gisirikare muri Iran, cyangwa tubwige ku birindiro bya gisirikare gutyo. Ese ibi bihugu byari bishaka iki? Kuba byari bishaka kuba byasenya programu ya misile ya Irani? Nibyo bintu byari bishaka gusenya, cyangwa no guhagarika gukora intwaro za kirimbuzi, nuclear weapon? Aba bantu barimo barakora weapon zikomeye cyane. Ukibaza ni biri buze kuba byarangira gute ko Iran irimo irakora ibisasu bya nuclear weapon bikomeye cyane, ibisasu bya bindi bashobora kuba batera mu gihugu ugasanga kimwe cya kabiri cy'igihugu gise cyangirika. Ibi ni ibisasu biba bikomeye cyane. Ese Iran yo yakoze iki nyuma y'ibyo ngibyo? Mwabonye ko nayo yaje kuba yihorera. None ubu ngubu kuva kuri tariki 28 Gashyantare intambara yakomeje kuba yakomera cyane. Ese intambara iri buze kuba yagenda gute? Ese ibuze kuba yarangira gute? Ese reka nze nababwira dusoreze kuri izi ngaruka zishobora kuba byatera. Abantu benshi bamaze gupfa, n'abandi barakomereka benshi. Abantu benshi barapfuye, abandi barakomereka. Intambara yageze no mu bindi bihugu byo mu karere, ndetse n'ibihugu bigenda bihahana n'ibyo bihugu byateje intambara muri Irani. Ubucuruzi bw'isi bwagize ikibazo cyane mu nzira ya peteroli ya Strait of Hormuz. Ese iterambere ry'isi risigiye kuba ryasubira hasi, cyane iterambere rya Amerika? Aha niho Ubushinwa bushobora kuba bwahita bunyura kuri Amerika, bitewe n'uburyo ki byagiye bigaragara hano ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'uburyo ki Amerika irimo guperforminga mw'iyi minsi ishobora kuba yagenda igwa hasi. Gusa byo ari ubwa mbere waba ugeze hano ngaho, wakanda kubita subscribe kugira ngo utazaza kuba wacikwa n'ibintu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho. Mbabwira ngo ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.